I današnja tema je druga vladavina Miloša i Mihajla Obrenovića. Ajde prvo da se baziramo na neke podatke na početku, pa ćemo posle sve lepo da objasnimo. Da objasnimo prvo šta je knez tražio od porte. Da se muslimansko stanovništvo iseli iz Srbije, da se promeni turski ustav, da se sprovedu dodatne zaštitne mere za poboljšanje položaja Srba u Turskoj i Miloš Obrenović tražio je takođe i da se njegovoj porodici ponovo prizna nasledno kneževsko dostojanstvo. Sada bazirat ćemo se na unutrašnjoj politici Miloša i Mihajla Obrenovića. Svetoandrejska skupština izabrala je Miloša Obrenovića ponovo za kneza, a njegovo ustoličenje potvrdio i sultan u vreme svoje kratke vladavine od 1858. do 1860. Knez Miloš Obrenović ponovo je vladao samovoljno, nastojao je da sam bira članove saveta, čime je ojačao svoj kneževski uticaj. Najvažniji Milošev uspeh za vreme njegove druge vladavine bila je potvrda nasledne kneževske titule i mnogo čvršći stav prema Turskoj. Njegov sin, knez Mihajlo Obrenović, preuzeo je vlast 1860. godine kada je knez Miloš umro, a sa vlašću je preuzeo i očev način vladanja. Vladao je samovoljno, onemogućujući delovanje opozicije u državi. Smatrao je da država nije spremna za ustavno uređenje, iako je njegova unutrašnja politika bila apsolutistički obojena. Na spoljnopolitičkom planu vodio je vrlo aktivnu nacionalnu politiku. Mihajlo je doneo na Preobraženskoj skupštini 1861. godine niz vrlo značajnih zakona koji su obezvredili turski ustav. Zakon o Narodnoj skupštini, zakon o savetu i zakon o Narodnoj vojsci. Za vreme vladavine kneza Mihajla ojačala je građanska klasa. U Srbiji, zbog značajnog privrednog razvoja, jer su trgovina i zanatstvo imali veliku ulogu, knez Mihajlo je vodio intenzivnu kulturnu i prosvetnu politiku. I za vreme njegove vladavine osnovana je velika škola 1863. godine. Srpsko učeno društvo 1864. godine kao prethodnica Srpske akademije i Narodno pozorište u Beogradu 1868. godine. Sada ćemo se bazirati na temu liberalna opozicija ili ujedinjena omladina srpska. Glavni protivnici Mihajlovog apsolutizma bili su mladi srpski liberali. S knezom su slagali jedino u spoljno-političkim pitanjima, ali nisu podržavali njegovo kolebanje da uđe u rat sa Osmanlijama. Posle 1864. godine njihovo nestrpljenje da se podigne opšti ustanak dostiglo je vrhunac. Pa su u želji da postignu taj cilj 1866. godine osnovali organizaciju pod nazivom Ujedinjena omladina srpska sa sedištem u Novom Sadu. Veliki broj pristalica našli su u Kneževini Srbiji, gde su zajedno radili na promeni ustava i uvođenju liberalnih reformi. Uz omladinu je stao i poznati srpski intelektualac liberalnog mišljenja Vladimir Jovanović. Skupština Ujedinjene omladine održana je 1867. godine, za predsednika je izabran Jevrem Grujić. Tom prilikom otvoreno su se izjasnile protiv kneza Mihajla i zbog toga im je zabranjen rad. Sada da kažemo nešto o kneginji Juliji Obrenović. Živjela je od 1831. do 1919. godine. Supruga kneza Mihajla bila je plemkinja iz mađarske porodice Hunjadi. Mihajla je upoznala dok je živeo u izgnanstvu u Austriji. Nisu imali dece. Kneginja Julija bila je obrazovana žena sa željom za aktivnim učestvovanjem u javnom i političkom životu zajedno sa svojim suprugom. Učila je srpski jezik i družila se sa srpskim velikodostojnicima. Njihov brak propao je pre kneževe smrti. I sad da objasnimo nešto samo o spoljnoj politici Mihajla Obrenovića, pa ćemo da kažemo posle koje su titule bile Mihajla Obrenovića.
Vladavina Mihajla Obrenovića trebalo je da pripremi kneževinu za rat s Osmanlijama, kako bi se u saradnji sa drugim balkanskim narodima konačno oslobodile srpske zemlje. U srpskim gradovima još uvek bila smeštena turska vojska, koja je često dolazila u sukob sa lokalnim stanovništvom. Godine 1862. došlo je do incidenta na Čukur Česmi. Turski vojnici su ubili srpskog dečaka i pobegli u tvrđavu Kalemegdan. Srbi su krenuli da se okupljaju i obračunaju sa Turcima. Zbog toga je osmanska vojska bombardovala Beograd. Knez Mihajlo je iskoristio ovaj događaj i poveo diplomatsku borbu za izbacivanje svih turskih vojnih posada iz Srbije. Najzad, sporazumom sklopljenim sa velikim silama 1867. godine, osmanskom vojsci je naređeno da napusti srpske gradove. U aprilu iste godine sultanov izaslanik knezu Mihajlu svečano predaje ključeve 6 gradova. Time je počeo da se ostvaruje cilj koji su imali knez Mihajlo i Ilija Garašanin, a tome je potpuno samostalnost kneževine Srbije uz priključenje srpskih zemalja. Da bi uspeo u svojoj nameri, knez Mihajlo je stvorio saveze sa balkanskim državama koje bi se priključila Srbiji u ratu protiv Osmanskog carstva. Ugovor o savezu sa Crnom Gorom sklopio je 1866. godine. Mladi crnogorski knez Nikola Petrović Njegoš pristao je da u slučaju ujedinjenja presto prepusti knezu Mihajlu, a zadrži rang princa. Sporazum s Grčkom knez Mihajlo je sklopio 1867. godine, sa Rumunijom 1868. godine. Pregovarao i sa Bugarskim revolucionarnim odborom. Aktivni pregovori kneza Mihajla zamalo su doveli do stvaranja prvog Balkanskog saveza, ali s obzirom da se savez nije ostvario, nije moglo doći do planiranog rata s Osmanlijama. Knez Mihajlo tajno je pomagao Srbe van Srbije. Sve ove aktivnosti prekinula iznenadna kneževa smrt. Godine 1868. na njega je izvršen atentat u Košutnjaku. I sada ovim titulama da ispričamo i priznanjima. 16. septembra 1823. do 8. jula 1839. Njegovo svetlo visočanstvo knez Mihajlo Obrenović. Od 8. jula 1839. do 25. avgusta 1842. njegovo svetlo visočanstvo Mihajlo Obrenović od Srbije. Od 25. avgusta 1842. do 13. decembra 1858. njegovo visočanstvo Mihajlo Obrenović, knez Srbije. Od 26. septembra 1860. do 10. juna 1868. njegovo svetlo visočanstvo Mihajlo Obrenović od Srbije, to je druga vladavina. To bi bilo to za ovaj video. Sljedeća tema će da bude Srbija na putu ka nezavisnosti od 1868. do 1878. do sljedećeg videa. Thank you.